reka twongere tubahe ikaze kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere ni ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Haye nka ibintu byakaze byakomeye kandi ku rwego rwo hejuru. Kabila yavuze ko byikatwa rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kuba mu bice bigenzurwa na AFCM 23. Ni mu nkuru tuza turi akantu ku kandi nyuma yuko igitero cyagabwe muri biriya bice ari we cyari kibase kandi ku rutonde rw'abagomba kwicwa uyu wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse wahaye ubutegetsi Antoine Felix Tshisekedi ari uri ku mwanya wa mbere, hagakurikiraho abayobozi b'ihuriro rya AFCM 23. Yavuze iki cyangwa se ibyikatwa rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigihagaze gute? Uramenya akantu ku kandi. Ni mu gihe kandi ibintu byose bikomeje kuba bibi cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba mu bice bigiye bitandukanye aho turi bunyarukire Warikare tukamenya uko situation ihagaze, ndetse no muri Sud Kivu tukamenya uko bihagaze. Ku murongo wa telefone tuba turi kumwe n'umuroko wacu Informa aduhe ido nido nuko biteye. Ni mu nkunde rero mbanze mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe kandi namwe bashya cyangwa namwe mukiza muje bwa mbere, nta kindi musabwa kugira ngo mwinjire mu muryango mugari wa Kigali News uretse gukanda subscribe, bityo ukajya ubona updates zicukumbuye kandi zizewe. Ngiye muri kumva kandi mugiye gukomeza Nyandi Damien Mugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Wiriwe neza. Igicamunsi cyiza? Yego. Yes, Bwana Bizima, nkundira mbere yuko tujyana ku max agiye atandukanye tubanze turebere hamwe ibyatangajwe na Joseph Kabila wari ugiye guhitanwa na drone yagabwe muri kiriya gice cy'umujyi wa Goma. Navuga ko ari mu buyobozi bukuru bw'uyu mutwe cyangwa bw'ihuriro rya AFCM 23, ndetse akaba yaratorotse nyuma yo gutoroka iki gitero gikomeye karundura nyuma y'iminsi myinshi, akaba aribwo yongeye kuboneka mu itangaza makuru. Yes, ni Kabila Kabang, uyu yahoze ari perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse binavuga ko ariwe wahaye ubutegetsi Antoine Felix Tshisekedi. Ibi bikaba byaramukururiye gusuzugurwa n'iki gihugu. Uyu ni Joseph Kabila Kabang wabayeho perezida ndetse akaba yarayoboye n'imyaka myinshi, aho yayoboye kuva 2001 kugeza 2019. Yavuze ko ibihe igihugu kiri gucamo bitakiganisha mu gucikamo ibice gusa, ahubwo gishobora kugera ku rwego rwo gusenyuka burundu. Uyu Kabila yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cya La Libre Belgique. Iki kinyamakuru kikaba cyaravuye mu Bubiligi, ndetse bakaba baragiranye ikiganiro ku itariki 20 n'ubundi z'uku kwezi kwa gatatu, aho bakigiriye mu rugo rwe i Goma. Aha nahazwi n'ubundi nk'ahagabwa ibitero byari bigiye kumuhitana, ariko bigaca ku ruhande bigahitana bake abaturage bagera muri 3, ndetse harimo n'umukozi wa UNICEF. Uyu mujyi uretse kuberamo n'ubundi igitero cya drone cyahitanye abantu 3, harimo umufaransa-kazi wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF. Joseph Kabila yabajijwe niba atekereza ko icyo gitero cyari kigambiriye kumuhitana, avuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamugize igipimo, ko kandi ariko bimeze no ku bandi baturage batuye mu bice bya Masisi n'ahandi hose, ndetse aho yavuze ko na za Minembwe hose ariko naho bakomeje kugenda bagabwaho ibitero. Ati iperereza riracyakomeje ariko ndacyafite icyizere. Kabila wahaye ubutegetsi Felix Tshisekedi nyuma agakatirwa igihano cyo kwicwa n'inkiko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse akamburwa ubudahangarwa bwose, ashinjwa gukorana n'umutwe wa AFCM 23 ubu uyobora ibice binini mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze ko ibyo ntacyo bimutwaye, ati
ndatuje cyane rwose, aho njya hose abayobozi banyita uwahoze ari perezida Kabila, ariko icy'ingenzi ni uko igihugu cyacu n'abaturage bameze ugereranije n'ibyo twasize muri 2019 ubwo twashyikirizaga ubutegetsi Felix Tshisekedi. Joseph Kabila yavuze ko kandi akunda kumva abantu bavuga gucikamo ibice balkanization, ariko we abona icyo yise sudanization cyangwa gusenyuka kw'igihugu. Hari byinshi bisa hagati y'ibiri kubera muri DRC n'ibyatumye Sudani isenyuka. Yavuze ko hari ibimenyetso ko biri kubera muri Congo nibatabisobanukirwa neza bashobora kwisanga mu bibazo bidashobora kugenzura iki gihugu. Kabila kandi yibukije uburyo muri 2021 bafashe icyemezo cyo gushaka amahoro mu gihe igihugu cyari mu ntambara zikomeye, ashimangira ko n'ubu bishoboka. Twaribwiye ubwacu ko tudafite ibisubizo bishoboka ibihumbi, twari guhitamo kuguma mu ntambara cyangwa tugashaka amahoro. Twari bato, ariko ndatekereza twari abanyabwenge kurusha abakuru b'ubu. Yavuze ko muri iki gihe abayobozi bariho bahisemo inzira y'intambara aho guhitamo ibiganiro. Anenga ubutegetsi buriho bw'Kinshasa abushinja imiyoborere mibi no kudaha agaciro itegeko nshinga. Ibi rero Bwana Bizima avuga ko bikomeje kugenda bigaragaza ko Antoine Felix Tshisekedi natabibona neza igihugu kizasenyuka. Nawe ukambwira uti ibintu bikomeje kuba ibibazo mu mpfunyapfunya. Urumva rero ko situwasiyo ihagaze n'ibyatangajwe n'uwahoze ari perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Magingo aya uratubwira uko situwasiyo ihagaze kuri frontline, cyangwa se mbere y'uko ubu tujyana kuri frontline, ibi yavuze urabona nk'umuntu uhaherereye ko iki gihugu gishobora gusenyuka? Ni ibintu bishoboka kuko urabona ibijyanye byonyine n'uyu mutwe wa M23 uburyo umaze gusa naho uhindura ibintu bikomeye cyane muri iki gice cya Nord na Kivu, hakaba hiyongeraho imitwe iri kuvuka za Katanga ndetse na za Beni. Urabona ko byanze bikunze iki nicyo kiba kikwereka amarembera y'ubutegetsi buriho, kuko ubona ko budashobora gukorera mu gace kamwe ibindi bice bisa naho nta mutekano bifite. Rero ni ikintu ubona ko kubyorganiza akabuza aba bantu bose batavuga rumwe nabo, ndetse n'iyi mitwe yose iri muri iki gihugu n'iri koraniro ry'ingabo ubwe yihururije, ni ikintu kitazamusigira amahoro cyane bijyanye n'umutekano w'iki gihugu, ko n'ubundi usanzwe ugoye no mu bihe bisanzwe byose. Bikaba byarahumiye ku murari noneho aho abereyeho iyi mirwano imaze gusa naho ituma hari ibice byinshi amaze gutakaza, kandi ubona ko nta gahenge nta no gushaka amahoro mu bundi buryo bwa demokarasi cyangwa diplomasi ashaka ko bukoreshwa uretse intambara. Yes, nibyo, ariko gukora intambara n'ubundi we mu byo avuga ko ari kurwanya ibyihebe byinjiye mu gihugu cye kandi ayoboye. Yego niko bimeze, ni ibyihebe niko byita, kandi urabizi ko yanasariye ko atazigera yicarana nabyo ku meza, ariko urabona ko ibi byitwa ibyihebe ari byo bimugeze kure, kandi bishobora gutuma agera ku ndunduro y'ubuyobozi bwe, bijyanye n'uko ubona ko igihe cyose yageragereje kandi gikomeye, ibintu byatwaye abantu n'amafaranga, urabona ko byabaye nk'aho byanze, kuko nta buryo na bumwe arageraho bwo kuba yakwigarurira byibuze ibice bifatika mu byo amaze kwamburwa, ku buryo byamuha icyizere cy'uko uru rugamba azarutsinda. Yes, Bwana Bizima rero nkundira utujyane kuri frontline utubwire uko situwasiyo ihagaze saa iyi ngiyi. Yego, reka nerekeze muri Sud Kivu, hakomeje kwibazwa cyane, buri wese yibaza ati se bizarangira biteye by'uyu mujyi wa Uvira. Ubona ko umaze kuba nk'icuraburindi bijyanye n'ingabo ziwurimo, ndetse ubona ko ibikorwa byose bibera muri uyu mujyi byabaye igisirikare gusa, ku buryo ahubwo wakwibaza uburyo abaturage bahabaye n'ubuzima babayemo.
ni operasiyo ndetse n'amadeployment akomeye agiye akomeza kugaragara mu bice bitandukanye. Aha uruhande rwa M23 hagaragara ko muri ibi bice by'ejuru amakobora kabiri hamaze kudeployinga ingabo nyinshi cyane, ubona ko zifite n'imbunda z'imisada zo ku rwego rwo hejuru zimaze kuhagera mu buryo bwo gusa naho bari kwiyubaka mu buryo bwo gutegura operasiyo zo muri uyu mujyi zishobora kubamo isaha iyo ari yo yose. Ni agace ubona ko M23 ihibanzeho cyane bijyanye n'uko hari amakuru ko ishobora gusa naho yafunga uyu muhanda werekeza za Baraka cyane, ubona ko iwukeneye mbere yo kuba yakwinjira muri uyu mujyi wa Uvira, ariko hakaba amakuru mashya amaze gusa naho atahurwa agaragaza ko muri operasiyo n'ubwo deployment z'ingabo z'u Burundi ku ruhande rwa FARDC ari nyinshi, ariko batari kwigaragaza mu bijyanye n'imirwano yaba igaragaye muri ibi bihe, ubona ko bari gusa n'abajya ku ruhande rwabyo, utari kwibaza impamvu batarimo kubyinjiramo neza. Hakagaragara ko hashobora kuba harimo ubugambanyi bihishe inyuma y'ibyo, yuko bashobora kuba badashaka ko hari imirwano ikomeye ibera muri uyu mujyi wa Uvira ku buryo habamo ihunga ku baturage berekeza i Burundi, kuko Burundi ntabwo bunyurwa n'uko ihunga ribayeho abajyayo bose bagenda ari impunzi gusa, kuko bafite ikibazo gikomeye ko bashobora kwambukamo n'abahungabanya umutekano, kuko Burundi bubara ko muri iki gice harimo umutwe urwanya ubutegetsi bwabo kandi ushobora kwinjizamo ibintu byinshi ku buryo byazabagora kugira ngo bashake uyu mutekano ndetse no kuwusubiza ku murongo. Rero ni ikintu ubona ko ziri kugaragara muri operasiyo ziri gutegurwa ntoya za M23 ziri kujya zikorwa, ugasanga FARDC zigiyemo cyane ndetse n'abazarenda, ariko ugasanga ingabo z'u Burundi zirifashe cyane ku buryo bo FARDC itari kujya imenya amakuru n'impamvu batarimo kubyinjiramo nk'uko bisanzwe mu bihe byose byatambutse. Rero ni ikiri kwibazwaho cyane, ariko ubona ko bishoboka kuba hari andi makuru bafite cyane, yuko badakeneye ko uyu mujyi ubamo intambara ikomeye, kandi ubona ko bafite amakuru ko bashaka ko ibikoresho biri muri uyu mujyi byose byazasa naho bihungeshereje Burundi. Ariyo mpamvu ubona ko bari gufunga amayira yose, ubona ko M23 nimara gufunga umuhanda werekeza Baraka, gifite imbunda cyose kiri muri uyu mujyi nta yindi nzira gishobora gukoresha uretse kujya i Burundi. Rero ni ibintu bikomeye cyane mu makuru, ariko hari inzego z'ubutasi z'u Burundi ziri kuganira n'izo muri M23 ku buryo ubona ko iyi ntambara yo muri Uvira ishobora kurangira nk'iy'ubushize, mu buryo imirwano ikomeye abantu biteze ko yaba hano ushobora kubona itabaye, ahubwo hagafatwa mu buryo butunguranye cyane bijyanye n'uburyo haba habayeho ubugambanyi ku ruhande rw'izi ngabo z'u Burundi. Yes, nibyo Bwana Bizima, biragaragara kandi bitewe n'igihe hafi n'umujyi wa Uvira hageze intwaro ndetse n'abasirikare ku mpande zose, twakabaye turi kumva intambara zikomeye nubwo wenda zibaho, ariko Bwana Bizima, birasigura iki ko ubona yuko Uvira ikomeje kugenda isa nk'izamo amacenga, ndetse ukaba uvuze ko hari ubwumvikane mu ibanga rikomeye AFC M23 bashaka kuba bafitanye n'igihugu cy'u Burundi? Ni ukugira ngo wenda bigende gute Bwana Bizima, wenda bitewe n'uburyo ki ndabizi abantu baho mushaka kuganira ndetse mukaganira n'abantu baba bafite ubunararibonye mu bikomeze kugenda biba mu ifatwa ry'umujyi bwa mbere uko wafashwe urabyibuka. Ni iki bisigura, cyangwa ni ubuhe bufatanye bukomeye, cyangwa ni izihe nyungu u Burundi bwiteze, cyangwa ni izihe nyungu uyu mutwe wa AFC M23 biteze mu bufatanye bwo kuba bakomangiriza FARDC? Ni ikintu gisa naho mu buryo bwa diplomasi cyaganiriweho bikomeye cyane, kuko babara ko Uvira ari igihaha cy'u Burundi cya Bujumbura, ndetse na Bujumbura igasa naho ari igihaha cy'Uvira. Ni ukuvuga ngo uyu mujyi umwe utabayeho ku wundi kiba ari ikibazo mu bijyanye n'ubuzima rusange ku baturage. Rero ni ikintu ubona ko leta y'u Burundi yatekerejeho neza, ikavuga iti nubwo yari umwanzi wacu, ariko ni ushobora ku isaha n'isaha yagenzura aka gace, ugasanga habayeho ubuzima bubi ku mpande zombi cyane, kandi nayo M23 icyo ibigitekereza. Rero ariyo mpamvu hari gutegurwa icyo kintu gishoboka cy'ubugambanyi cy'uko izi ntwaro n'ibi bintu biri mu bikoresho byose biri muri uyu mujyi bidashobora kwerekeza Baraka bikomeza Karemi no mu bindi bice, ahubwo
bashaka gusa naho bafunga biriya bice, ndetse hari n'amakuru ko n'ubwato bukomeye buri ku cyambu cya Karondo bushobora kuba bwakoreshwa bwerekeza muri ziriya nce za yes. Ngayo nguko rero ku murongo wa telefone biranze, ariko ni ibikomeje kugenda bigaragara, network zibaye iyanga. Ibikomeje kugenda biba rero bikomeje kugenda bigaragara, murabibonye, ndetse situation ikomeje kugenda igorana, ariko n'ubundi ibintu byamaze guhinduka mu mujyi cyangwa muri centre ya Minembwe. Biravuga yuko drone uyu munsi zahaje nta kibazo zateje, ndetse habayeho kuri kote ya FARDC cyangwa n'abafatanyabikorwa bayo batezwa mbushwe n'amadubu n'intare bakorera agatendo, ariko bigaragaza ko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda biba bibi, kandi ubona ko imyiteguro ikomeye. Bakunzi ba Kigali News rero ni mu nkundire turebere hamwe uko byifashe, ariko muri situation zose na Warikare, aho Warikare naho bigaragara yuko uwari wavuze yuko we nta masezerano yiduha yakomwe mu nkokora, ndetse wongeye kubahondagura. Abawazalendo bakomeje kugenda bibatiza biha amapeti, ariko bakomeje kugenda bakomwa mu nkokora. Warikare naho byabaye ibindi bindi, urabona ko ihuriro rya M23 ryamaze gufata imyanzuro. Ibi ngibi bikemeza ko n'ubundi iyi Warikare igomba kujya mu biganza bya M23, bitewe n'uko muri planification cyangwa mwigenamigambi ry'uyu mutwe wa M23 mu bikorwa remezo bari kugenda bakora, iyi Warikare nayo yajemo. Ibi bikaba byaratangajwe ku munsi w'ejo n'umuyobozi wa teritwari ya Masisi Emmanuel Ndizeye. Ubwo urumva ko yabitangaje afiteho notion. Ngayo nguko rero nizo updates ndetse zari zinaje. Reka tubashimire tubifuriza kunagirwa na gahunda z'uyu munsi, n'ubundi updates zo nakagaruka mu nkundire mbabwire ngo mugubwe neza, nihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.